Gigi ni Weru TV. Bueno, tubako na kanya kwatana batu Nteto chia Weru the Ithatu mbito WINNIE wa Kinyarwa Antonia Maureen Kinya na muna leto madhithi utuko Weru ari ni Maureen Komi yayo ya kirete orito utuko Weru ari. Mabitha ba thirikari ya Gavana Kawira oshumirio muthetera nyuma ya baro ya Salesu thuranira kuolota wamba thirikari neu. Munini wa Rais Rigathi Gachagua kuwa thirikari kambiriria wika borithi ukaria factory cheka wakienda kurieria wamba. Akariba muimbe kuromba wakirwa chibitari Nteto ya kia irogo kuthia rugendo rocho tungata. Kamiti yo kinyanilia kuthunjo wa tibwa world coin kia Kenya barabara ikete kwithira bayichiandikithia. Na kwa togeni orenge tukiambiririni ati nyuma ya mutheteri wa Kyoto Salesu thuranira kuandikira barua mbunge ya Senate amuna nkiama ya kurwana na ungumania niyo EACC akienda uchunku na kuwakira kuwa iwamba bwambecha thirikari ya kaunti ya Meru nende rwaria wati baruba thirikari ya Kawira ibaishumirete omutheteri akiaria urano ya bitha munene OBC ni oritingwe bwa mwingi James Mutia na wete ya moya mantu yara yaombete kwithira yagietwa kiriboti ya Salesu te ya uma na baeta koti umuthitanga ni ubathukiria rieto na ura wacho aitikia MC abogete istinwe kaborio na wete siasa imbe ukumwibo kenda kweria kuangaratania Gavana Kawira ataritiria mirongwe kaitenyo kaunwe mwandiki munene kiamene kia Bas Mugambi Manyara na wete inyoreani bwa kandarathi thirikari ya Kawira bubatere kwithira bwicho nkuno ya brato tariru mwandiki wetu Nteto Muthuri Murioki. Na nyuma muteteri wa Kyoto Salesu thuranira kwithwa andikite rwaniro kurwana ngukumo ni EACC rutha uricho nkuna kaunti ya Meru mono ruthengete obisi Gavana ura utumira mbeca ara kuringana na Salesu thuranira agwite kwina mabisa ba thirikari bethu bagitumira gwita mbeca thirikari neji indi amuna bubu muthenya na arua mutongeri wandiko obisi ne Gavana no enchamba mbithi bena abisa munene o manthujegi wandiko ne James Mutia bethu bagitumira kuregana ripoti eji baro ya ciandiki nyingi na imwe ciandiki siasa baro ile imwe ciandiki yekerwa baking powder yekerwa chukari na chumbe kenda manto ya imba kenda muntu bakuachi a political agenda so inkwenda kwera ndo beto bamero manto menge ya matasi na yako harerwa ti ya uma yorongo na itera kinya tokapuru manto yonde ya kinya ki that level karite o mbecha cha tumuro bwego ri bati ene muntu na kweja akageria go change the topic au gakabe keri mbecha baitete ngwena dirika ute muntu itete ngwena dirikari muntu gekeri mbecha ora bati wekerwa riragwitera ngo githirikari na ikyo tumigo gwo gitugeta pandiem iro gwithwa gwo gitugeta traveling allowances gwo gitugeta accommodation gwo gitugeta gwa catering and mantu jo jonde ijo jadidekete ora jabati kuthithia na jadidekete jakurukitwe kumage county assembly jakurukwa ni control of budget jakurukwa ni accounting officers bonde na muntu urekirwa mbeca ora batigwekirwa na gutara njire na kuringana bo bari gothe ciringi nyemwe urete na bati okira EACC eja kuthithio chunguni bao nontu baketho bakemiakanya
ontoke mbeje sio bichi nere nkurugia mbeja wanoita million lakini antobele bata bachua be kirwau kenda bato kilo marietwa kwengwe tika mando ya sheria yaenda ke EACC yakagato ya batu kuthiatwa kenda topa kuhakikisha uti mtu adogo itore yake na mtu akubenya kuithetera kinyanto ba EACC to welcome na ndenda rera bakeja nonto neni jainete form ira chionde neni ndidete bantu jara chonde jatumirite utumiri bwa mbesho ofisine ngavana nibeje kana bambite nitawaambia ukweli. Amna bubu baugite nyumene bakethwa bekinya kotini na je nio mabunga bakethwa bakichumiria kira tumere ndega gweta kotini nuija mata cannot be investigated even before the court ndateka ndona oni romba gweta kotini ngakarata nkuingira usunguzi bwa EACC usunguzi bwa DCI peja kuthia usunguzi bwa county riko agintu kira kiumba gwa improvement jaka na kiumba go clarify ntu go bwega ntegete na moni jakwa ni report ya EACC ni report ya control of budget ni report ya auditor general ni report ya DCI ndona oni ngogea kotini ntu ba mantu jako personal jamba tiretwe muntu omba kurunga mantu 1 point akauga this matter is before the court na tuekere before the court cannot be investigated kira mzinge cha government so ndona yakwa it should be the render of last resort pambe mbetere usunguzi bo bunge bodithie actually ngeta kotini kinyande na report ya EACC ekiuga gotodo kubwathithekete iro inya case yako kethero ina inya ya defamation na oni mbeta because we are doing the analysis demo ni account chianto demo ngura for example mtu fulani account yake wewe karibu jira kuthoma nyumora lakini hata document cha kinya court watu mato ya tamonga kotini bei lazima mando ya tamonga kinya monga muthia ya tamonga court again a statement ya bank ile wote kia bongo bwera utare rongo amna bubu moria kaborio akiaria tere Nairobi ethwa kiwojo kumenya mantu jaja kunde na mono petitioner eta mbere mono atnenkera mero receipt la jumbe gwa attach that voucher kendo nikithana voucher era ikuriwa thaina mbeca cietire gutumba kuthithia allegation uga mbeca ntumite na voucher 5,500 no tegwa ki voucher 5,500 itumite jita kiu nontu gutimbe ciria agwite na receipt so accumulation mbeca ira ciejaga omba kwithirwa office ya governor etho ikite o pending bills keja kuruiria mwigwa tene ikio tumikwa na figa ingi yure ko ni nte kwanda kutuika kwina ambisha kuretwa ikio nikithanagia ati mbeca ikuritwe ite na ajitite ira ni operation office ya governor nguruki mugambi manyara mwandiki munene kama kiambas agutenyo chonko ni nguruki bubiri kuthithwa kirimando jige kandarathi akiunya gukumba kwina ungumania kithirantu iba itire ngugi na mbu akinya percentage ira bakuonaga kaifainda gawa tio kinya 10% na mbeche ukinyitwere no myaka 5 itiri nawe urienda kuria 10% kendo muri mbecha ciawe iu tiko wora biashara iu ko ingugi to kwenda guitanira ngwina antu ba tenders antu ba biashara na litingu bada baitirite dirikari accounting ngui mtoro getu mbecha unde na mbecha tritendi bwejire tukabeka ira miriki mara moja lakini bukathithagia makosa ya kunenkanira mbecha ni kuma muko no ntubayamba kaba kuya mbecha no tubirite kuriaga mbecha kana kumana kendo uri wa mbecha ciaku intobia nu birewa birewe bithire aito kumenyora bukuthia na mbecha iu uthi no tu menya mbecha uthomba kuitha ona mbecha unafanya kitu fulani na kinyara weka ingi tuije tutakuja nkiripotera Weru TV beta muthuri Murioki Kathosha mwanya muno kiwe muthuri Murioki no tuba riboti utwita na mbere ni ateka itene okaunwe mubunge wa Tianist mpuru wa Bori na ishumirite kwariria kumuriko kangavana kawira gukirikana no tumira ntoba kweno kwithira kithangalania mbeca cia mumiro poro na wite ngavana kawira hari chithari tweneria murungu na noka kuria mbeca cia miro akiromba nende mbeca ikwithia cicho kwibwo kenda ciomba kuritira mumiro nkwe kuloki mubunge na wite boni okoye bwa kwana botira ngavana kawira kumobisine na ramporo arite ya aimushine munene yo Nairobi na ojo noe mubunge utigania West mheshimiwa Mporo Abore Mporo ari wakagitene kakati kubira kairi kiria kuthithia ikwegera na nditira kibiri thaiji ikiegero kio kwegera kana kiangara oria kwegera nwe ari gavana Kaira Mwangaza no ntubontu bro kwirikana mirori 42 cithito cikiuno kwa kire thirikarewe kaba kirito murungi
kabanya munya ibarutango yokolea kana irumi ngo no bwira na Kimeru kiwara ntaisi ni onkeri ndu kwantu wa Meru community mporo wa mtu na dhuketie nguwa ndene mwaka mzima mwaka na dhuketie antu bakite kuibwa lakini Thaa hii awatu egoro ile ntu baye witike obo mporo na arakia na ndiro wire ngabana ti mama ngabana ni no ntanto bari ku impara uwe wailete no mbiasi yetu alenderea akawa gavana Mwangaza atibatere kwithirwa igwatiria atiga kwithirwa akionerwa ni ndu bogi siasa no ntukoje burio bokonania mbeshi chiyirwe na Catherine muthure rukaria Catherine muthure rukari Catherine muthure rukari Catherine muthure rukari Catherine muthure rukari Catherine muthure kathure rukari Catherine 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 mbeshi ichiu ira rutete mbeshi ichiu mtu umwe mbeshi ichiu mtu umwe mbeshi ichiu na tariki imwe ntuko imwe mbeshi karutwa milioni nisieu mtu umwe ida rukaria kathure Catherine kingi nakyo Mheshimiwa Mpuru na ashokete orotera mubango jokole juria gavana Mwangaza ethero ithithia nturene ntukushondesha kiumia ng'ombe mwe ililetwa ina kiraka kia black yao na kia white mongo ng'ombe na wewe kuthiurunka na Meru community na ng'ombe na kuthiurunka na Meru community ilingirwa kura tunenkerojo akabuthi masine mayawe akarika ekulu akuru katene nyeri atene nyething we kinyogoro kayukwa ugachoka woka yukiari na mvaka mulika ureka kilengo to evidence na vindirio ora yukiari ora muntu mvaka chi achionde aribe yabonde muntu teguranere na yao ndo kwenda oyi mbere inyari kwa tana viana bara kilengo ndene njukwa akawira Mwangaza utamaketha mwana na ukimwi kana na AIDS kana na gonorrhea kana na anything niko kwenda kuthiria antu betu. That's what I'm saying. Nukuthukia na nontu bogitumike unande Mheshimiwa Mpuru Abore arena gavana Mwangaza ethire kinyuka nthegoro kinyembere rongirwo korona nkuku moja nthuru ne Kenya ACC na bunge Senate bamukinyukia kawira Mwangaza atibati kuthira endene ya OBC ya Meru County. Kawira Mwangaza hafai kuwa katika ofisi ya Meru County kwa sababu nontungugira rutete emboru ya Ukinyanga County itemia kueleka na ntu wa Meru ankwendo bwira kaumankare akwaria bokuthira right now nontore no bukitie na ntikafanya nuri yome ukanyange hinje usunguzo kwanza wana kana tena makosa uchoke ndene ya county na kiringira mushumare jo muthia Mpuru enda kwa kinya kwa uui kinya kwa wakoi kinya kwa kara kinya itia muti kinya ngumako no peu nke reporter Nteto TV kumajikaro ne bya bunge kinyina ngine kineke mushuno Nairobi mbita Boniface Mungera. Munini wa rais Rigathi Gachagua na kuwa thirikari kia na Borisio Karia factory chia kawa ni bokendo kandana na wambo brabu ithirite bweta barikia maturene hauete rini rimweria maendekethia yara thirikari yombete kwithira echiomio kinyanili bokendo oshokira kimera gya kawa nkuma yakyo. Gachagua arite yake mwambura ya kururia rengi wendia bwa kimera kie mushine munene wa Nairobi. Munini wa rais Rigathi Gachagua na ruoretie wendia boka wa mushine munene wa Nairobi ruari akinchukua njeru ya Nairobi. It is indeed a historic day for the coffee farmer as I ring the bell marking the reopening of the Nairobi Coffee Exchange auction. The bell we ring today signifies the small-scale farmer who has been toiling and sweating for peanuts will meet the buyer and negotiate the price of their coffee. Gachagua na kuwa thirikari chama county chiatira thiba kawiba wita license ori ministry ori minio yatira baraba kura kawakaba inachio. County governments will license millers while the auction will be under the Capital Markets Authority for stronger governance. On the other hand, the Agriculture and Food Authority will license the buyers. This is just the beginning of delivering the coffee subsector reforms, which began as President William Ruto instructed me under Executive Order number 1 of 2023.
The reforms we are undertaking are based on the resolutions of the Coffee Subsector Stakeholders Conference, which I convened and chaired in Meru in June. Na itetea mbere na kuwa Kenya ni kumairia kawendu Thaa ikimera kiegete no guni kiarimi nyanini na kuguna barabati kurita ngwe nene. Na kuwa nende bobatani ati mabitha baburithi bagaikwa kiwanda bionthe bia kawa ni bokiendo tira gutina wa mbarengi. We are determined, and I want to assure our farmers to remain calm and to continue increasing production, to continue taking care of their coffee. As last Sunday, our Cabinet Secretary for Interior and National Government Administration, Professor Kithure Kindiki, has issued instructions to the National Police Service to provide 24-hour armed security to all our coffee factories to protect our coffee from theft. Gashagwa na kuwaiba karire nthi na arimi bakawa babathikira bura bakwenda na bakabwithia bura arimi bakwenda kubwithirwa. Okoni ambassadors na kuiba kwendekana ni bwokienda kwa ambarari na kumenya thoko nthi chiome nonto bwa maketha ya Kenya. We are saying we are ready. Na bomuthiana kuromba arimi na biashara bakawa kwithira bena kuumiriria edu nyuma ya mwaka yuyu mwe bakethira bakiagirithia kimeraki. Mtavumilia? Tutakuwa na shida kama 1 year. 1 year tutakuwa na matatizo na hiyo watu. And I want to prepare you, mvumilie. Mtaweka mshipi kazi, mtakaza. Kwa sababu unajua pale wamama wetu wakibarikiwa na Mwenyezi Mungu kupata watoto, wakienda pale maternity iko duru wanapiga huko na kulia kwa sababu ya uchungu. Lakini baada ya few minutes unasikia ngemi, mtoto amefanya nini? So hata hii tutaumia hapa kidogo. Watatumika kwa magazeti, watajaribu kuzuia, watakataa kununua, mvumilie. Because tusipofanya namna hiyo, tukikubali maneno ya hii watu, watatuumiza miaka yote. So ni mzuri tupigane 1 year, 1.5 years maximum. We sort out this problem once and for all. Mkulima apate soko, auze direct kahawa yake. Because ukiangalia ile bei kahawa inanunuliwa Ulaya na ile mkulima anapata, unaona aibu. Kimushemani ya kubanga ni oritengo ebwa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi mwakiano ya 2023 na 2024. Mushemani jura yobwithikirite nterechi ya Thiga kariba mwimbi boretie thirikari ya Gavana Njuki obakira cibitari nterechi ya Kiairogo ibo kenda bomba kwa mukira utungata na wotho. Bari bakwina cibitari nyingi ntere wendu itethirite cibatethia nonto itethirite cina ndawa kana motungata na mathaga yangi ya buratukuri mwandiki wetu Nteto Martin Mugambi. Turiba location ya Thiga wandi ya mwembe kirigicigo mbunge kia mara muthenya we munthi baraungaunga na kurikana na mabica ba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kenda kunenkanira amendekithia mao maraba kwenda baruthiro ithirikari mwanko akithirikari wa 2023 na 2024 nibaguturagia maoni ma mauntu maria twikarite tukiona twina batuna mu thirikari iturudira ta mauntu megie maskulu na mauntu megie thibitari, mauntu megie barabara, stima na ona kilimo. Kwa guma mauntu mau monde tukumariria tukweja na ndina jionda ile tuonaga ki mauntu mau. Mwena bo bariuga maita matitarika maraba unganite kiri ikarota bibi kunenkanira amendekithia mawe ndi amo no ugicunje kiemwa kuma kigana ikyo kiomba kwithirwa gikiruthwa kiri mendekithia mama. Public participation we to call it just a formality nonto mauntu maria ma twaragiria maingi maria macoka guthondekwa ni implement kwa mauntu manini muno na niko twatiga twagwa munde mantu monde twandikithia in the next forum ile gauka next year 2024 tukenda kuthithuru mantu monde twaniria tuonemega na maruthe na tukwariria miradi mingi muno especially Kiairogo dispensary ira twikarite na yokagita kanene muno tukiriraga nontu bwage kuruba ingi muno pro kukuma kugweto Thiga bakithinaga muno nontu bwa kodi maternity
nitwakire matanitio na ni mataniti yakirwe gitari raja muno lakini mwanka ndaikeno iti operational na nitugucokia nkaro nontu anari twauga thirikari ni turudagira mamwe ni baturudirite mamwe majio na maria matigiritwe riu nimo tukugaga iturairirie na njira ya mwanya. Kithirikiria baugite cibitari muthemba wa dispensary yao ya Keirugu ni akobobanire batagunikaga na gintu kiri cibitari nu bakiendaga ngavana Muthomi Njuki kubaretera mirigito na nkinya macini cia kuthima mirimo kiri cibitari Nitwareterwo itandao lakini itanda biria ni itanda birio normally tita itanda biria required kia mtu ali maternity so no katuringiromba county government uliga batu anengania maoni metu itanda biu birondekwe nontu tai recently ana baili ni bala jali litu au lakini amwe no gura idia facility kulingana na ana boba jali lau it does not deserve Italia campaign ejile na itanda na ntabio ndeka ndegija bamwe bakifane bikolo itanda inya na kuma ende umwanka da ino te ukalolo kutuona tegweje mattress tutegweje milengeti twegule kigo itanda ende yakwanta biona lakini ndegule bikolo biejile Italia campaign then kuma gote ontoponge twamenya tukwenda nayo kaokelwa ona to idimijandi piange ona jienge ona ikonekane tuleterwe. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Katho cia mwanya muno kiwe Martin Mugambi na kiwe mutegeri nontu bwa kwithira witite na mbere na kurumira ndeto cia Weru thaa ithatu atonekanya kambere gakunogoka nini ndu tucokirete na ndeto nkolokio geta kuraya. Twina nkuma enjega kiri arimi bonde Kenya na ara tukureterete ndawe muthetu I Premium Lime kuma Kaptui Meadows Company Limited iri na mainya na rigwiri iguru muno gucokanire muthetu jura jojuri acid ujwagirithia na kujongera hinya kendaruo na nitrogen itonya bwega muthetune ni ukuongera calcium magnesium minerals na bingi kathumba ukinyanirie mubatu ja kimera ni ontuba kuongera maciara. High Premium Lime ni kuonekana nchukune chonde cha thirikari ja NCPB na shilingi 500 akiga kuniaga kilo 50. Kumenya manto nkuru kijege I Premium Lime ringa thimu 0727 940 000. Hela misawa Kenya! Wachukua hapa na cubes na mtu anachapana sherehe studio. Utakata. You create a love story which is going to end up as a life story. Nimeka mkutafuta tu kwela smart. Kumesema ulikuwa mwizi. Unataka tu kunibia tu ropia. Kama umezima nyamaza. Utachapa na Mrwanda wewe. I like him. I don't like light skin girls. Mom is talking. Mom is talking. Usipatie uchali Mike tena. Wacha aende. Aende. Ureigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it.
Gakwata ogeni na nkatho cia mwanya muno no ntobwa kwithira wetete ambere na kurumira Nteto cia Weru thaa ithatu twicokerania ati urolwamirite olwameki utumiri bo mutandao na kinyete mbere ya kamiti egio kinyanilia kendo tariria kethira kwino wati bweku kia Kenya baraba ichiandikithirie metho yo ya yo World Coin Commission ni taririti bandikire ntumiri kuritira Kenya mukana na kuwa gutina mawatho thiuruni ya Kenya yara yombikio tetheria kurieria kana kabiro ntobo Anthony na kuthiatirite ronoro na tumenyithie ciona njire kinyanirite. As the data commissioner, do you understand the real intentions of WorldCoin? Why was WorldCoin offering money to people? This information has gone out. Do you know how it is being used out there? Why didn't anyone sound an alarm on this way before we had so many Kenyans queuing up to actually have their iris and data taken? What is the risk in the data so far outsourced from the Kenyans? Bibi ni biulia kumakia bunge bakamiti ya ICT bunge ni nene bakenda kumenya kethero Nteto ya Kenya ilije jukiro gutukira metho ni kambuni ya WorldCoin ni mbige wega na bula igotomeka bala limbele ya kamiti ni commission ya umenyeri bwa data kana Nteto ikonena ya Kenya batongeretwe ni commission ya munene Immaculate Kasait agitetera commission ino Kasaiti niritite tipota gitengo ndibandikire barua kambuni ya WorldCoin tariki 30 mweri 5 mwaka uju bakenda kambuni rungamia wandikithie bantu kwetukira mubango uju Kasaiti akelida yete kambuni neta badhikiria ni athire na mbere na mubango uju mpaka lile mutaratara uju lakinyile kuonekana ukithithika nyombani ya KICC. Kasaiti niritite nyuma ya kumenya utungata bwa kambuni ino ni bwathijaga na mbere ni barutile mukana kire ya Kenya akoni nabo kunenkanira data jiao kire kambuni ino. We were not satisfied when we did a spot check in April. We issued a letter of cessation. We issued a public notice. We issued a letter, and we also went to court to have preservation order. We found ourselves in a situation where, even despite our caution to the members of the public, they still went ahead to give up the information. Mutongeli jo commission ino akijija na mbere kwelidie tebatale no menyo bwa mekalika malama dhidikaga nyombani ya KICC. On the operation of the KICC, we were not aware of the engagement with the KICC. Kasaiti akelida getukwina wagibu wa watho pulabombo tetherio sonkoni pukuni dhina taino gatega itengo mwanya. Chair, when you look at the issue at hand on WorldCoin, they are beyond data protection. They are issues that touch on finance, on crypto. We don't have the mandate to look at cryptocurrency. There are issues to do with the cyber security. We don't have the mandate to look at cyber security. What we are saying, the current law as it is has gaps in terms of making sure that a cross collaboration at the point where you approve a registration exists. Kamiti ya ICT hedhe niliditie tetenganirito ni masokio kumagi commission ino na imolite gusokia bionde kuitukira kuandika ripoti kile kamiti ino mbele ya muthenyo 5 kiuma giki. Because now it appears that you did do your job, but somebody has pressurized you to keep quiet. We are seeking your written resubmission of responses to the questions that we have asked. We have found the submissions insufficient to totally exonerate the Office of Data Protection Commission from culpability. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, rangi wa Kathenya. Mitaratara na sheria njiru ichiambirĩrĩtie kuthiatirwa yo kamati bwa abiria mushine ya mawa ni bokendo tira abiria ibakwete yo kiraba batere ya mwe ya mawatho ya Meru ni amwe no timakanga agachiria abiria ndoni na njira yo mukumiangarine yawe Kenya na abiria akaithira kia wakanya kwithira kithurira wewengwa ngarira kwenda kwithira gitanio mukane yuritiki makanga baraba tiumba kwithira bakithia tairia sheria ya boto kuri mwandiki wetu Nteto Dennis Mugendi.
ni nkuma injega icokerete kiri ugendi stage ya ngari cia matatu ya maua kumani na thirikari itongeretwe ni OCS wa gituo kia polisi kia maua Moses Kameri kugwatanira na biama bia matatu gwika mawatho na mitaratara stage iji bone kumania na makarika jaruaja wa Gindoni ngerekano agendi kutharanwa antu au moe aithurira ngari ria kwenda ikugenda nayo na challenges hapa stage ya maua kuwa watu wamekuwa kivurutaniwa kupiganiwa kwa customer. Tumeongea na tumekubaliana kwamba kazi ifanywe na the right discipline. Tumeongea na watu wetu, wafanyikazi wetu, wala ni stage attendants, wakubwa wetu wote tumeongea nao, au askari tumeongea na wao na tukakubaliana kitu ya kwanza, watu wa pikipiki wapewe nafasi ya kuleta customer stage, wasinyang'anywe hiyo nafasi kwa sababu hapo ndio wanapata riziki yao. Na wakikuja pale stage, tumekubaliana na wafanyikazi wetu kwamba msivurutanie customer wacha apewe nafasi yake ya choice. Aja na kio kia makianga alisema washa ikietwekewa kia nguo iria mandereva kondakta na makanga babateretwe iwikaira utungatene bwao mbisa bia mabingi na biobiretwe ni bikobie tontu ni jamwe ja mawatho na mitaratara iria ikitwe na uria akagirio nene au nembini akamenya utikwo nu maigo ja mutheko no kujukirwe tagaria kona ri tugwete nene ba thirikari na nene betu ba stage bo turete uniform kenda abiria betu ba Nairobi tundira na ngari cia Nairobi baraba guta Nairobi wojo gatega muntu mwitiongo akina kuthoe na uniform kwa no ugathingata na gintu gya kunya kiaura ugatega uniform ri kuthoe andiki marietwa kwa ugatega je kwa andiki mawashak kwa ukamenya muntu no mawashak inyambagie kweka ura ukamithingata kwa mawashak Dennis Mugendi, Weru TV, muciini o Maua, kaunti ya Meru. MCA wa wandi ya KJK neibaenda uwete kwina obatu bo mukuru wa ngavana Kawira Mwangaza Murega Baisu kwithira kinenkiro obisi na keye neibo kenda komba kwithira akiambireria mibango ya kuringa jiki kana kaiyikara utariria no kagetete ambire note ya ni lwari wa mwaka o muthaka kana mwana muthaka nethera akiulanirwa na kwithira girumiru imantu ya marito turone ontobura butumite baba ingi boba ketha beichukumia kenda wa chiambogita mwandiki wetu wa Nteto mukirwa mithika na aranirite na MCA ona tweshona njire kinyanirite MCA wondi kenja etigania West Ken na ibae awete kwine tumikio bicie mukuru gavana Murega Baichu utengwa na kwewa kigina kira kia mumbithia ukiria kana kaye kara kwe ikauririte mantune ya utangi oturo bwako ofisi ira nebweri utambulika ikethira itengero kinyambeta nikenda first gentleman akethira aina program yotetheria twana totwi nturene na riu ni romba ria romboa ni mostly ekuru bakuma kenja ward kana tebo lui ibo etegeria Murega ethira ari ofisi neu nethira kia wambe cheche thirikari nikenda omba kurita ngui a boy child kuringana na Ken itumikene ne gya kwithira kwino bitie ana bari thai nebo baongosete kiri uchamba kana kiri manto ya maingi na power ni urite kiri kana kakaiye na kana kakaiye kachokete nchovine no ntubo kwithira manto ya maingi ati kumba kujikim kiri maisha na baraki nyaba ina kumba wika michie indaka inkaino na no ntubo ni konkromba atongeria ya baratu ina bontu kuyeruari etaima turene yenu bo make sure ana bandaka iba wita college kenjai au twina vocational training centers Ithatu twina Mitunto youth polytechnic twina kenjai youth polytechnic twina Thamare youth polytechnic na chukuru icho ni kuofa skills kire manto ya kurua kire manto ya miako kire manto ya carpentry kiri driving na mantu yange ya maingi miario yawe ni watimbaru ibamwe batongeria bakenjae mwana ona atero oteno arairua ote forum ote kinya non government organization tieta ikarairia kana kaiye yora kana kali karirakua iruare kana kali karaiterie ka queen in the family
kana kaye nako ka libera in the family no tukinya kana kaye ga ke express feeling yeko kaura kwa kurira ko tinto murume we ko muka no to muka no community kwa muka no abwiri kurira to murume ate bwiri wetate kurira kwa unende kana karage to inya ko ikamenyekane imuntu na mtu na watilwe ari betu bathoma umenye bayo kwa kuraya na badia twana boys tietwa na boys tietwa jari akuthoma umenye community yetu itikura itureri au ari betu betire kurambi kuraya kwa unia nkuatiri ekuru tumenyere ni mwana mweyo ora tukumenyero mware na ndo moturiti na njerera twa moturiti ni tori omwenda nkuruki ka omunanukia no ntukunanukia mwana iguko to mathuka kana kakaiye katibwiri kwithira kakiya muchie mathayara ya tibwiri mwana abwiri kwithira akiya muchie by thayile nake akwithira akiya past thayile nonga ake akwithira kakumite ngwine ikweleka lakini tenchobine na mantune yangi na toetekanirioso akoro ne babwiri kwa wanafasi kwithira bakia na sheria chio chia michio bora babwiri kwithira yitata ikiendelea lakini te mwana akia akunekiloa ne muchiari mukuru akethira ati kumenya ina mwana akumite ethetie na akubwithakia buriku aretie gitara kwa na certificate ya kwambiriria kenja ni don sako kiri atongeria baikundi 115 birabie na memba nkurukie ngiri 10 ireketherere sako embere burutho kone kenjae nikenda kinya batwe bange kuma omebe ya kuyuka kiambeje itieto ja sako nikenda tomba ukura bwega na kianjae ikure kubarira ofisi meri itandatu mwanka baumbe kuwata inya nikenda bendelea na mantu yo bari independent kuri biashara bakenjae tuwiritu twakwa no ntumantu yamo yara yato ya thina wita kuromba mbecha na interest inene wita kuromba mbecha twitwa tukelenkana tukandika garantasi nkulukie 10 iruare tukona sako ya muntu tukumenyana antu bakumenya ntura chietu nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika Kathushe mwanya muno kiwe mukiri wa mithika no ntobo riboti utwita mbere ni ati batiro mwentereche chuka noreti ya shiari kuritana na bomi tuemea ibokienda baka Kenya bena kirekio turone hari wa sheri baba inge bari uchiu kumya no cheba mwate yoyo ntuko endubate kumenye ethira na boni atumeri banda wa chembo gita shiari nende barombi kwithira bechio mya kuthiatira ana boibo kendo tira bate wetania na ntoka na mituera yombikia kwangaratanio turobo Samuel Gaishimaga tutaririe ripoti na njira kinyanirite. Hizo maisha imekuwa ngumu igwira ya achiari gutumira kagitaka anabago bari rutha rwa mweri wa 8 kubarunga gikristo kenda bakora bari anto bari na mitugo emiega akiari yake athoni kia murano kanichani ya Catholic ya St Joseph's Muchiwa Chuka batiri mutetheria wa parish ya Chuka Father Edwin Mutethia ariuga igukurukira ureri bwega bwa anarira bari michie aragukaigwa kuri na Anthony Imbega kinya kirema Chukuru. Wakati huu watoto wamerejea wako likizoni. Sisi tunakaa na watoto wakati wako shuleni. Lakini jameni wazazi ni waombe ya kwamba tuweze kuchukua nafasi ya kuwalea watoto wetu kikanisa. Malezi bora ya watoto ni muhimu. Ariuga ana mono ibakorera unywini bwa bangi na ndagwa irachingi cha ntogona onto brabongerete anene wagibwa Anthony Machukuru. Mambo ambayo yanatendeka kwa watoto wetu aswa shuleni ni mengi na mabaya zaidi. Watoto siku hizi wamerejelea katika kunywa mandawa ya kulevya, sijui ni kama nini, aswa bangi. Unaenda shule ya wasichana unakuta wale wengi bangi ndio imejaa huko, kitu ambayo sio mzuri. Unakuta watoto wengi wako katika miandarati. Achiari bamwe bakiremagwa ikumenya koreorera anabago bathungira ulevi ni bobo. Nashangaa wakati mwingine tunakaa katika shule tukijaribu kuangalia makezi pale ya nidhamu, unakuta mzazi hataki kukubali ya kwamba mtoto wake anavuta bangi na anakataa, na unakataa kabisa mpaka apelekwa apimwe
ihakikishwe kwamba ndio anavuta bangi, ndio kwanza utakubali, sababu matokeo yametokea pale. Na utakuta ya kwamba ungeangalia vizuri ukiwa hata pale nyumbani, kabla hata hajakuja kugunduliwa akiwa shuleni, unaweza kufanya nini? Kujua. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge Achukegamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Rukorora ruingi rukeyote wanajirera yagirite rombote theria nene kie kumenyera na kuonokia rera boi kulingana na mwerekeria wa rwangirwa rera kaunti ya Meru roshemanite na mbeo mbithe baraba wichumireti bokenda kwithira bakitheria thoko cia mutu ati lare ne nyanto betu. Nicholas Jabari na riboti na njire kinyanirite. This youth group ibambirie gutega ne atatumba kwethia takataka mbesa warira gikundi ikimwe kia mbembethi kuma antere-ino cia Gebenothi gikwirutite ntugo ya muthi kuthiuruka taoni ya Thaa, taoni ya Mutuati na kinya Nteto kiongo bakitheragia ataoni ino ikumenyekanite ati ukaya kwithirwa antu bakairutana mutigo wa kwathurana ruko rwa rumba akora na ruko rutomba akora rwathi na mbere na utetheria mantoni megie michenjangirie ya riera. Theru bwetu ni bugututetheria ku manage climate change nontu solid waste management, solid waste ira to produce and ya Meru over 85% ni organic waste. Organic waste igekwa mbaya yakwa dump site ni produce methane, na methane ni atuma tukagea methane gas ni atuma ni among the gases ira chu atuma tukagea environment change kana climate change kana cause global warming. Kwa ria tukathia proper solid waste management tukarita that gas from the atmosphere nikenda tweberia ugaruruku bwa rera letu bunge tukaeberia mirimo tukiwa waste management responsibility tutwende responsibility mtoro wandeki county government responsibility mweri kana uronge. It is actually a collective responsibility. So today bito kare abio ni kuoni antu nara kuonde in the entire sub county that waste management in mwereto nebuna onto kumarukire twejire ao kwera thoko elare tukari Mutuati na Nteto na Inyakaelo ino ntutu kwa manto yayo ndike ikenda ntupe ya kuona for sure it is our initiative. Kulingana na director wa manto megie rera kire thirikari ya kaunti ya Meru uroko watanirite na mbembethi baba aliuga kwina arutha kuma kire thirikari ya kaunti ya Meru kire muntu wonthe ura aomba kwithirwa ena moroto wa utetheria mantoni imegie kutheria taoni ino na njira ya kuthina mbere na utumira rukorura bwega. Gwatuika kuri ni enterprise kana biashara yomba kuthithwa nene wante muyuthi kana muntu mucima kana muntu mukuru kumba kututetheria kumanage takataka thirikari ya county government itina pingamizi nabo. Kwina proposal to eta kuandika kwina initiatives zimbinge cia climate change adaptation na climate change mitigation. Onogu nabo anto iboretu ibathina mbere na kumenyera ruko na kwaiga ruko obwega nikenda abathina mbere na utigira amitaira bokara ina utheru. Inkuromba atori bonthe ba Igembe North Igembe kana Igembe region 95% ya takataka ira to producer kana ira tondeka area ni organic. It's only 5% ira itheru iri inorganic. Kwa hiyo tutumaira mbeche nyingi ni untubo kama tagintu kiri very precious to us tukagikia dump site ni untu ikiungeno. Kwa hiyo ndaromba atori ba Igembe North na winyi yabonene ibairitane kuma nyomba mwanka biashara ene to separate takataka plastic ichi kwa kando itiora inyege kwa mweri ita mwanko omwe chuba itiora kinyege kwa kunyene mweri jomwe kenda tomba ku manage this big waste organic tomba ku manage by kumitumira miudene yetu no tumitite anto benginya batu tuthwana cia ngwe kwera thoko kana ngwe ku manage waste ye ni mtura wandiki lakini ngwe ye ni tutwende actually madam unombeleza kaua mtu nathira si kwera athiri kwera kuma mtu na ruko arutarengia arauranthi kendete eterete mtu rethi atia mtu roya. So that one is a very very bad mindset. Na even on top what we want to do is change our people's mindset. So nya babwe buende antobo to lele tuare we are asking you to part your sense your mindset sieto takataka ye yao irresponsibility kwa ni responsibility ya county government. So rendinya babu ito bo challenge inya babwe waste management irresponsibility to twinde kuma Gebenothi Petan Class Jabari.
Thirikari ukulukira rwangi rwa kithomo ni uritwe kuandikithia skuru ya primary ya Dalasi irani ya kaunti ya Embu na iraithiritwe kithomithia kwa miaka 6 itiandikithitwe aciari na alimu bari wa thirikari ni ithiritwe ikiritaniria nene wiki ya mirandi na inya utumira mbeca skuru ne unakwa ukwabwira muno ikandikithwa mbeca cia thirikari itikeya kwithira ikinyanga. Pesa za serikali ndio zimewekwa hapa, na kusema kweli serikali haiwezi leta pesa pahali inajua si kwake. Serikali inajua hapa ni kwake, so ni pesa ya serikali imelala hapa na haifanyiwi kazi. So ni vizuri pia iangalie registration hiyo ndio shule iweze kuendelea. Tutumie pesa ya serikali katika kufaidi wananchi. Tungeomba ofisi ya mbunge, kwa sababu hiyo ndio kazi yake, moja ya elimu za msingi, aweze kung'ang'ana na registration, ipate title deed na pia ndio iweze kufanyiwa registration. Tungeomba hivyo. Sukuru no yambiritie mwaka wa 2017 niro yafingurirwo officially ni Governor Wambora, Mushiri na Swalex, na kuma video nginya umuthi mwaka wa 2023 ciana cia Dallas nwa iraria thina. Ciana iria nyingi tuthomithagia cia kinya PP2 na imwe ona itirathi, in fact cia tedikia PP2 cithiururukaga etura rigacoka gutucokerera. Taru mwaka wa 2023 na ciana ina miaka 10, 12, 13 na 10 ibati gukorwa i grade 1. Gitumi kiria kinene kiratuma ciana ino iria thina ni tondu cukuru no kuma ugo yambiririe atiana ndikithwa officially kwa thirikari, na ni gitumi ciana ithomaga cia kinya PP2 ikathie cukuru iria ivakuve na niyo ya Kamio, ya urban na ya county. Mimi ndio nilikuwa mwanzilishi kwanza, nikaweka darasa la ECD kwa sababu ya kilio cha wazazi ambacho ni kikubwa sana katika eneo hili la Dallas. Ukweli ni kwamba tuko na watu wengi, population ambao inaweza kuserve shule ni takriban sema kama zaidi ya watu 10,000, familia 18,000 zinafaa kuhudumiwa na hii shule. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba pesa za serikali zimetumika mingi sana hapa. Tumeona mijengo mikubwa, tuko na watoto ambao wanasoma tu darasa la ECD ambao ndio ile darasa ambayo iko active. Lakini darasa zingine zote pamoja na hizi gorofa ambazo tuko nazo, ni wazi ni kwamba ni pesa ya serikali ilitumika vibaya kulingana na mimi. Kwa sababu tangu hii shule ijengwe, ambayo ilijengwa na Mheshimiwa Mushiri, na tunashukuru sana. Ile kazi kubwa wao wanashindwa kama national government, ambao ndio kitu inasikitisha sana watu wangu. Ni kwamba wameshindwa tu kufanya kitu inaitwa registration ya shule hii. Na bila registration ya hii shule ni kumaanisha watoto ambao wanamaliza chekechea ama ECD classes hawana mahali pa kwenda. Kathushe mwenye muno kiwe mutegere Weru TV wona kanya kwa tana batu Nteto cia Weru thaa 3 na kibonde burabomba kwitha beshi kinyani lianga kwendera tukububu yambitwa wini wa Kenyero Antonia Maureen Kinya na mona leto mathithio tukubwerware okari Maureen Kome.